азизон тамошобинон, мо талошҳоямонро барои дарёфти ҷоми ҳушмандон идома медиҳем ва барои ин ба мо ҳунармандону санъаткорон, хулас ситораҳои саршиноси мамлакат кӯмак мекунанд. ин барномаи ҳушманд аст ва ман бо шумо Зарина Раҳимӣ. Салом. инак ҷуфти аввали мо сарояндагони шинохта Зафар Абдуалимов ва хуҷастаи Мирзовалӣ. Марҳамат. табатон чӣ гуна аст? Волида, беҳтарин. шумо чие хуҷаста? Беҳтарин. дар ин рӯзҳо ба чӣ коро банд ҳастед? Бо иҷодӣ. Рақсу бозӣ. хело ҳам хуб, шумо медонед ки мо инҷо шуморо барои рақсу бозӣ не барои мантиқ ҷустан даъват кардем. Атон фаҳмидем. ба фикрам маротибаи нахустин аст, на? Албатта. маротибаи охир кай имтиҳон супорида будед? Ҳафтаи гузашта. пас ин тавр бошад, ман фикр мекунам мушкил нест. чаро ки инҷо ҳам имтиҳон нест, вале монанд ба имтиҳон аст. шумо мантиқ меҷӯед ва бо рақибонатон медонед ки ҳастанд? мехоҳед ки бошанд? Джейсон Стэтхэм. Анҷелина Ҷоли. тоҷиканд. Ки бошад? фарқ дорад барои шумо ки бошад ё не? Не. фарқ надорад. ин тавр бошад, истиқбол мегирем ҳунармандони машҳур, ҳаҷвнигор, бо ҳам дӯст ва шояд аз ин ҳам наздиктар ҳастанд ки худашон ба мо мегӯянд. истиқбол мегирем Бахтиёр Раҳимов ва Ташриф Халилов. ассалому алайкум, хуш омадед ба барномаи мо. саволе ки ба рақибонатон додам, табатон чӣ гуна аст? ман набудам дар вақти савол додам, кани як бор такрор шавад. табатон чӣ гуна аст? таби мо хеле хуб, олӣ, аз дидани ҳамкорони хеш, ҳамкасбони хеш ва инчунин аз дидани додаракону хоҳаракон ва тамошобинон салома баштон, салома баштон. Рамат. ман мехоҳам як чӣ ёддорас шавам. Тамошобинои мо ё мисли мо хоболу ё мисли мо гӯшна. ман бисёр аз шумо хоҳиш мекардам ки як ҳушёр бошем, як зирак бошем, ҳушманд бошем. хай ман намедонам акн дар дигар давлатҳо ҳунармандошонро мебинам ки вау, ак шумо вау нагӯетону мӯйканиро ёкани накунетону фикр мекардам то охири намоиш як қарсаку кад истиқбол гирем, як чеҳрои ханда бошад. пеш аз намоиш Ташрифро ҳамин гуна истиқбол гирифтан, шумо набудед? дар куҷо? дар ҳамин ҷо. Ташриф чаро хомӯш аст? ман бисёр шод ҳастам ки дар барномаи ҳушманд иштирок мекунам ҳамроҳи Бахтиёр Раҳимов, ҳамроҳи ҳамкасбо. табон бисёр болида аст? гуфтаи ҳаммарда изофа. то охири барнома баъдан муайян мешавад ки ҳамин таби болида боқӣ мемонад ё не? хуб, инҷо як майдон аст, майдони ҳушмандон аст, майдони фикру андеша ва мубориза аст. муборизаи танбатан не, муборизаҳои фикрӣ аст ва шумо барои тӯҳфаи асосии барномаи мо талош хоҳед кард, албатта аз рӯи аксҳо. хуб, пеш аз оне ки ман барнома чӣ бошад? пеш аз оне ки оғоз кунед? воқеан мо фикр кардем ки мо чӣ тӯҳфа гирем ки барои дастаҳо мувофиқ бошад, ба таби дилашон бошад. мо надонистем ки чӣ харем. баъд гуфтем ки бигзор ки интихоб дар дасти худи ҳамин иштирокчиён бошад. масалан шумо чӣ тӯҳфа мехоҳед? мошин. мошин чӣ гуна мошин? мошини ҳамин мошини ҳамин мошин мешавад. чӣ гуна мошине ки бошад мешавад? мешавад. баға шумо чӣ мехоҳед? аз чист ки ҳамаи иштирокчиёни мо мошин мехоҳанд, мошин мехоҳанд. ман муқобил хай барои масалан чӣ мегӯям хоҳиши худаша гуфт ки барои ин мошин, барои ин мошин бед як таклифи дигар. барои ки саломатӣ. сухани хуш. аз саломатӣ шукр. ман пеш аз ҳама ниёз ба саломатӣ дорам, фаҳмидия? лекин модоме ки ин кас мошин, рақибои мо мошин ва дигар дар даври дигар намоишҳо ман медидам дигарои мошин. ҳама хоҳиши мошин ман ба дорад? як трактир. ман замини хоҷагӣ деҳқонӣ дорам. ман ба як трактир тақдим кунам. мошин арзонтар нисбат ба трактори гуфтагӣ ҳамин кас.
ماشینی که تشریف ما ماشین اگر شما غالب باید ما تراکتور رو میخریم از قفایش ماشین رو میبندیم و با ماشین شما مرا میدهیم قطعی تراکتور عموما بر به بر رکیم خواهش میکنم باشه با ماشین ما کوردور نشم بله، با بله، تراکتور بله. کور ندارم اکا. دونسته باش تشریف جان دادم که یک انمو چرخی تو میخوره در تراکتور 2-3 تا اپل شما برین میشه فهمیدید نه تو ترکده باجو منزل میرسه که این طور باشد مراتب نخستین است که ما در برنامه‌مون 3 تحفه داریم تراکتور داریم ماشین داریم حالی تمغه‌اش رو نمیدونیم چگونه ماشینی که خواهد ما همون رو میاریم و همچنین مرسدس ایمیل بله گپ درباره ماشین رفت باز میدونید چی باز در همین تاجیکستان عزیز ما درها تنبه میشد که میدونیم احمد چی بسیار شده است باز مثلا آپل بسیار شده است یک نفر افندی ماشین خرید رفته است از بازار بعد اومده رفت گفت بیا من تبریک کنم من ماشین خریدم گفتم ماشین خریدی یا آپل خریدی به همین خاطر فکر میکنم که برای تشریف هم آپل خرید اوپل من چیزی باشه نباشه 4 چرخ داشته باشه تمام فقط تراکتور نه نه، فقط قبول تراکتور است. نه. سلامت باشه اشتراکچیان بیاید به خاطر اون که من یک کمی کاری خودم رو آسان کنم در رفت برنامه نام هر یکی شما رو نگیرم بیاید به دسته هایتان نام میگذارید مثلا شما چی نام میگذارید تشریف بله تشریف یعنی معنی یک نام میگفته تشریف یعنی قدم رنج نمودن است قدم ماندن است از همین خاطر تشریف قبول است بینندگان عزیز تشریف نام ماندن این معنای آن رو ندارد که تشریف این تشریف حضورشون بله. تشریف و مقابل هوشیاران هوشیاران بله بلا تماشابینان عزیز اگر همین لحظه ها کسی در نزد خود سوال میگذارد که کی زورتر و بزرگتر است حجونگران و یا سرایندگان حتما به این سوال خود در انتهای برنامه پاسخ خواهید یافت برنامه ما از 4 شرط عبارت است و همانطوری که من گفتم شرط ها وابسته هستند به عکس ها مثلا در شرط اول برای شما 3 عکس تماما گوناگون منظره گوناگون شخصانی گوناگون صحنه و همچنین طبیعت گوناگون است ولی یک معنا و یک منطق آنها را به همدیگر میپیوندد شما باید یابید که این معنا چی است فهمو است شروع میکنیم رفتیم از گروه هوشیاران عکس اول خب در عکس کی و چی رو میبینید دریل این پرمه است کودک و آواز صدا صدای بلند صدای بلند صدا به اندیشه شما این 3 عکسی که است مثلا کودک گریه کرده ایستاده است و ساعت و پرمه صدا است صدای بلند یک قرصک زنید این قرصک به خاطر بریده روحی شما بود واقعا هم تا اندازه منطقی است ولی با این گونه ساده ما نمیتوانیم 3 عکس رو به هم دیگر پیوست کنیم بنابراین همین نادرست میدونید چی یک پهنه دیگر دارد که این هر سهش من چی میگن آمیخته که یک جای کدام ممکن است برای که صدای گوش خراش دارن که وقتی خب واقعا من به صدا نزدیکی دارد ولی این گونه پاسخ کمی ساده است کمی چقورتر فکر کنید مرحمت نوبت گروه تشریف این ساعت است که میپیوندد یک رسمی در چهره کودک در درون همون ساعت است مانند است خب میپیوندد پرما کودک چی بدون پرما با کودک چی مانندی دارد مانندی خب چی بهش پرما را ماندیم مانند نباشه برای ما ماندیم که نزدیکی دارد اینجا چند پهلو داره خب یک پهلوش پهلوش آواز بگوید با کودک آواز پهلو اینو درست است پهلوی دیگرش رو گوید پهلوی دیگرش چی است میدونید چی همون هر دو آوازی پرمه با ساعت کودک رو از خوابش بیدار کردن ناراحت کردن یعنی کی یک کلمه از صدای گوش خراش این دو اشیا انا کودک هم ناراحت شد الکی
ва хулас як калима аст Аму байни калима чи? ҳам як калимаш агар ман ин аксро гӯям ин посухи дуруст мешавад имтиёз ба худи ман дода мешавад Не, я чӣ агар шумо посух надошта бошед ман меравам ба Марҳамат, назди- гап занед. марҳамат шумо посух надоред бо дорем гап занӣ хам фикр марҳамат ҳамиро ба назар гиред ки як имтиёзро аз даст додед Чи аст? خوب بدور ناراحت نمودم شدن از бале خوب بدور نمودم бале аз хоб рафта намемонад аз хоб бедор мекунад шумо чӣ гуфтед бедор ман мекунад бисёр мехоҳам Ика ки памо бигзор гуфтем ки ҳамин намоиши мо ба пуррагӣ шумо равад чӣ гуфтед хайчӣ накунед шафоф ман гуфтам ки ду овоз ду Хоб. предмет шумо гуфтед ки ду овоз чикор ду мекунад овоз кӯдакро нороҳат мекунад кӯдакро кӯдак мехезад аз хобаш нодуруст аст ин гуна нест ин гуна нест ин нодуруст аст шумо шарҳ диҳед چی گودک انسان رو از خوب بدور می‌نماید چی ساعت چی دریل ناراحت شدن бале ана ин пурратар аст кӯдак аз хоб бедор мекунад бале бале соат саҳар аз хоб бедор мекунад бале ва ҳамун парма бедор мекунад бале шумо шарҳ додед ки ин ду ашё кӯдакро бедор мекунад мо розӣ ҳастем майлаш гиред таваҷҷӯҳ мекунем ба акси навбатӣ дар аксҳо кӣ ва чиро мебинед бинои баландошонаи назди сирки давлати тоҷикистон хуб ана буттаҳо бамбук бале бамбук ва писарбачаҳо бозӣ сарбачаҳо гулдухтарон бозӣ доранд хуб чӣ мепайвандад се аксро ба ҳамдигар мана нигоҳ накун мушкил аст якҷоя фикр кунед фикр мекунам ки баҳор бошад фасли баҳор бошад сабзӣ хуб сабз кӯдакон бале ва бино бино ба баҳор наздик аст яъне медонед чӣ чӣ вусъат ёфтан баланд парвоз кардан бошад баландӣ бошад хуб ӯ иншоото яъне ки ободист хуб ине бозиам ба иншоото яъне ки вақте ки кӯдак Шодӣ хурсанд мехосанд. бошад ободӣ мешавад сохтмон мешавад Шодӣ мехосандӣ? инаи сабзӣ нашъунамои вай табиат бедоршавии табиат хуб хулоси гап се аксро ба ҳамдигар чӣ мепайвастааст ваҳдат Сабзиш. сулҳ, ваҳдат ободӣ ободӣ сулҳ ваҳдат нашъунамо тинҷ амонӣ. ободӣ бале нодуруст аст нодуруст аст марҳамат من فکر میکنم بلندی баландии سربلندی чӣ بلندی سربلندی نه. سربلندی نبود бамбук ба ҳаво чиқара Хуб. метаванд баланд мебарад آشیانه این آشیانه بلند آشیانه است хуб خانه خب بلند آشیانه. اون چیز بلند پرواز میکند چیرم داشت вай мо медонем кӯдакон ба ҳаво сар метиҳанд самолет баланд меравад бале бале فکر میکنم که بلندی то андозаи мантиқӣ аст вале ба ҳамун роҳ рафтед бозам не ин нодуруст аст марҳамат баланд парвоз кардан ҳарчияш баланд парвоз кардан бале биноҳои баландошиёна осмонбӯс хуб хуш бамбуки бо бисёр баланд қад мекашанд афзоиш меёбанд баъд ниҳоят кӯдакон мехоҳанд ки аламон чизе ки дар дастшон аст ваям бо мор ба мекунад гуфти хуҷастлабон ваям бисёр ба баландӣ парвоз мекунад посухи ҳамон баландӣ посухи баландӣ. ҳамон даста аст Посухи суръат суръат нест баландӣ ба ҳар ду даста як кӯмак мекунам шумо инҷо дар акси ки кӯдакон ҳастанд шумо ба назар гирифтед ҳамон ашёе ки дар дасташ ҳаст муҳим нест шумо дар инҷо кӯдаконро ба назар гиред марҳамат биноҳои ҳозир навбат хуб چیز دویدن با давидан ба куҷо ба хона ба пеш боло ба боло суръати давидан ман нафаҳмидам ки ба боло دویدن با همیشه با پیش хуб давидан ҳамеша ба пеш бамбук ва бино با боло میدوانم ба боло бамбук воқеан ҳам ҳар ду давидан ба боло бамбук давидан ба боло сохтмони биноҳо کودکان با پیش давидан бошад бино намедавад хоб охир мегӯям ки чӣ қадар тез тахмина боло. давонда сохтаанд биноро ё ин ки растани чӣ қадар давон қадаша давон قدی رستنی دوید میدوانم мумкин бозам не шумо ҳамин атрофи ҳамин мавзӯъ хело ҳам наздик давидан меравед расидан ба қулаи мурод
ба нияти хеш бино дар вақти анҷомёбӣ аст аллакай бабай мешавад хуб ягон хиш меғалтам уҷа чикор мекунед тай донда даст сарат мезанам мумкин нест расидан ба сӯи қулаи мурод яъне ба ниятҳои хеш ба орзуи хеш бинед ки ваё қад афрохтанд биноҳо ана кӯдаконам давида истанд ба тарафи орзуи ҳавасҳои худашон. дӯстон шумо ҳамин ду аксро воқеан ҳам дуруст шарҳ медиҳед вале кӯдаконро не кам тарака кӯмак не кам тарака мана кам тарака ки дигар кӯмак мекунам воқеан ҳам бамбук ҳаминро ба назар гиред ки ҳозир навбати гурӯҳи ҳушёр кӯмак мешавад накунед фикр кинем оли кӯмак накунед фикр кардан дар кӯмак чӣ дар кор одам бояд мо дорем андеша мекунем ман ба ҳар дуи даста кӯмак мекунам баъд мо аввал кӯмак не мо гап мезанем навбат аст воқеан ҳам шумо дуруст қайд мекунед бамбук ин тез афзоиш меёбад бино дар ҳоли афрӯхтан аст ва кӯдакон чӣ афзоиш меёбад кӯдакон тез калон мешаванд афзоиш ёфтанд ана акнун навбат аз они ки буд навбат аз они ки буд ҳами шумо мо дар душманӣ дорем аввали барнома мо кӯшиш кардам дар ҳар сурат як бор қолабшиканӣ мекунем ҳозир ҷавобӣ кардан ба як суол шумо посухи дуруст ба як суол дастаи ташриф рафиқма гап зан ушёртар шав чӣ бехоли ушёр шав мисли ман кӯшиш кун фикр кун андеша кун меояд бародар ман қариб ки 80% ҳамина ман гуфта истодаам мағзшама меон ку ака вақта мағзшама меон ку таваҷҷӯҳ мекунем ба акси навбатӣ дастпокунак сӯзандору ва мушаки кайҳонӣ ба андешаи шумо мушаки кайҳонӣ ба истилоҳ ракета ва сӯзандору ва дастпокунак ба ҳамдигар чӣ метавонад наздикӣ дошта бошад чӣ гуна хоб об дастпокунак оби худро дорад хоб сӯзандору дар дарунаш об дорад ва дар даруни ракета ваям об аст сӯзишвориам он ба об тааллуқ дорад то андозаи ҳамин зафар посухҳои мантиқӣ мегӯянд вале каме соддатар ҳаст бинобар ин барои он ки мантиқро ёбед мо онро нағзакак пинҳон кардем ба ҳамин хотир дурусттар ҷӯед барои ин маротиба нодуруст вале фикр кунед хуб бо фикр накарда гап мезанем марҳамат мушаки ҳавоӣ мушаки кайҳонӣ моеъ дорад сӯзандорам моеъ дорад уна салфетка моеъ дорад ҳама меора моеъ ба ҳам пайваст мекунад гуфтам моеъ ҳамин суханои рақибонатонро гӯш намекунед гӯш кардам нодуруст гуфтанд баъд монанданд бибинед ки сӯзандор мисли ракета монандӣ дорад ана бибинед ки вақти салфеткаро ки мекашӣ уам ба ракета монандӣ дорад шакланам монанд аст оли бо тараф наравед оли мо фикр кардем ва хулас монандӣ шакли зоҳирияшон шакли зоҳирияшон ҳам ботинӣ ҳам зоҳирӣ ё монанд дорад ҳам ботинӣ фикри ман суръат аллакай ду посух гуфта истодаед суръат дар мушаки кайҳонӣ маълум аст суръат дар сӯзандору маълум аст вақте ки зер мекунед фишор мебиёд об мепарад дар дастпокунак вақте мегиред бинед аллакай ваям ҳамон шабеи мушаки кайҳониро дорад ваям суръат кади мебиёд шумо чӣ мехоҳед ман гӯям посух дуруст аст ё нодуруст аст чӣ мехоҳед мо ҳеччи намехоҳем вале мо фикр мекунем чӣ мехоҳед роз ман гӯям дуруст аст ман ҳамин суръате ки гуфтед ё нодуруст аст мумкин шаклаш ҳам хел бошад моеъ гуфтаги зафари тарафдори кайсиро буд чӣ дарежа ха моеъ гуфтем саҳар ҳамаш моеъ вобаста дорад хулас ҳамин шакл монандӣ дорад шаклан ҳамин монанд астанд мепайванданд шаклан баландӣ барои ин маротиба нодуруст аст марҳамат мо фикр мекунем суръат
шумо ҳам фикр мекунед суръат ба ҳар дуи даста як кӯмак мекунад. Он посухҳое ки шумо гуфтед воқеан ҳам мантиқӣ аст, вале инҷо сухан атрофи дигар чиз меравад. Ба ҳамин таваҷҷӯҳ намоед ки чӣ гуна истифода бурда мешаванд. хуб байни ҳамдигар мо фикр кинем бебача шумо маро ҷеғ задед. як лаҳза фикр накунем, як лаҳза. Майлаш як лаҳза. мумкин баъди анҷоми корҳои кайҳонӣ хуб ва инчунин мумкин баъди сӯзандору гузаронидан ҳатман дастро бо анамон сачоқи тар дастпокунаки тар боздакардам дар хоб. не вақте ки кайҳон мепарем вақте яҷа бармегардем албатта тасаввур кардем ки шумо паридед, паридед баъд баргашта мебиёед вақте ҳатман аз назороти дуктур аз назороти табиб мегузаред. укола истифода мебаред, на сӯзандароро истифода мебаред, дастпокунака истифода мебаред. яъне ки ка вақтиё яъне ки нодуруст, яъне ки фикри шумо аллакай медонанд ки нодуруст аст. сурат бале инро гуфтед нодуруст аст. зафар омода шуд. шумо посух надоред? марҳамат. хоб ба фикрам ки истифода барияш хуб салфеткаро бо даст мегирӣ, дастпок мекунӣ, сӯзандоруро бо даст ворид мекунӣ ва ракетаро ҳам гӯем бо даст ронандагӣ мекунӣ ё ин ки хоҳиш мекунам идора мекунам. ба фикри ман инҷо даст муҳим. як хоҳиш ҳозир ман гашта меоям. не тезтар бе шумо инро ба назар гиред ки мушаки ҳавоӣ аслан техника аст, ин ба таври автоматӣ ҳам идора карда мешавад. ҳамун тугмачаҳоро бо даст зер мекунад. яъне ки даст. албатта даст. ман ҳамин бо даст хоҳиш мекунам мегӯям ки не. нашид не. хоҳиш мекунам ҳами сӯзандорура не хуб як бор истифодаш мебарад. хуб як бор кунакӣ сатфакам як бор тоза кардӣ мегирӣ мепартоед. Дастпокунак. ракетам як бор мепарад дигар у хонаш намеоя охи. як бор истифода мебарем табрик мекунем. инқадар барои мошин талош карда истодан таваҷҷӯҳ мекунем ба акси навбатӣ барои як қадами дигар рафтан наздиктар шудан ба мошин. таваҷҷӯҳ дар аксҳо ки ва чӣ ҳастанд? хуб леонид якубович, хуб чӯҷачаҳо хуб ва ниҳоят чӣ аст? рой оҳану чӣ аст? сифр номаълум бозику як рак бози. бале ва ин се аксро ба ҳамдигар чӣ метавонад бипайвандад аз назари шумо? бозӣ чаро қарсак мезанед? бозӣ чаро қарсак мезанед? кӯтоҳ муҷаҳҳаз фаҳмо бозӣ. ана акнун шаҳр диҳед барномаи коллеҷ шудааст? коллеҷ шудааст ҳаст. ҳаматон яке аз барномаи писандаи талим шумо ҳам ҳастанд медонистед? ва ниҳоят ду чӯҷача вай ҳам бозӣ аст, бозии Angry компютер Birds. аст. бале Бале. сеюмнеш ҳам бозии компютер аст. ҳоло барои ва аз натиҷаи шарти аввал ҳамон тавре ки худи шумо ҳам пай бурдед, гурӯҳи ташриф бо гирифтани як имтиёз ҳисобро кушоданд. табрик. дӯстон тамошобинон, тавсияи вазорати тандурустӣ барои хушҳолӣ ин ханда аст. тавсияи мо бошад барои истироҳату фароғат ин телевизиони Сафина аст. ин барномаи ҳушманд аст ва мо идома медиҳем. ин шарти дуввум аст. шарти дуввум ном дорад формула. барои шумо аксҳои гуногун пешниҳод мешавад ва шумо бо ҷамъи ин аксҳои гуногун бояд як чиз ҳосил кунед. яъне формула ба шумо пешниҳод мешавад, ба ивази рақамҳо барои шумо акс пешниҳод мешавад ва бо ҷамъи ин аксҳо мебинем ки шумо чӣ ҳосил карда метавонед. ин ҳам бозам вобаста аст аз завқи ҳушмандии шумо. таваҷҷӯҳ мекунем ба акс. марҳаман гурӯҳи ҳушёр бошед, бедор шавед. дар аксҳо чӣ аст ва бо пайваст кардани онҳо чӣ метавонад ҳосил шавад?
хушукношӣ. шумо метавонед ҳаракатҳои ҳаминҳоро бо ҳам пайваст кунед ки тамоман як акси дигар ҳосил мешавад. шумо метавонед ки масалан функсияҳои корӣ ва ё калимаҳое ҳастанд ки ҳиҷоҳояшонро ба ҳам пайваст кунед, як калимаи дигар ҳосил мешавад. қошуқ кати бензин мехӯрад. бо қошуқ хулас чарх. чарх? Не. хуб шумо посух надоред? навбатамонро медиҳем. бале. андешаи шумо. қошуқ ҷамъи мошин баробари чӣ? яъне ки баробари чӣ мегӯянд? устоми ё ки ҳамин аз меҳнати ҳамин одам мешавад, усто бошад, ихтироъкор бошад. нодуруст. қошин. ин гуна калима дар забони тоҷикӣ набуд ва ихтирои на қошин. хӯриш бензин ва бензин кади ҳаракат мекунад. Инам як чиз бояд ки вай кунад. не қошуқ ҷамъи акнун мошин шумо баробари тасаввур бозича. кунед мо ҳам хӯриш ҳам бензинро дар як акс чӣ гуна тасвир, ин як ашё мешавад. дар ин ҷо як ашёе ҳосил мешавад ки иҷроиши кораш ҳам ба автомобил вобаста аст, ҳам аз автомобил вобаста аст, ҳам аз қошуқ монанд. бале. трактор. чӣ гуна трактор? бо каф. экскаватор. чӣ аст? чӣ ҳосил мешавад? ситора аст ва баҳр аст. ситора ва баҳр ба ҳамдигар чӣ? ситораи баҳри як намуд. аллакай ёфтанд. бо яки ситораи баҳри. таваҷҷӯҳ ба акси навбатӣ. яхдон. яхдон. бале. марҳамат. аллакая на ворид шудед шумо. акси навбатӣ. Собачка! www сакча. Сакча. www собачка ин сайтҳое ки мо ҳар чизе ки хоҳем пайдо мекунем. ҷустуҷӯ. нишонаи расонаи хабарӣ. бале пайдо кунед. ин сайтҳои ҷустуҷӯӣ аст. полис ҷустуҷӯ мекунад ва cw ин нишонаи сайти расонаи хабарӣ. як табиё баша. бинандагони азиз, аз натиҷаи шарти дуввум мусовӣ, яъне аз оне ки ҳар ду даста аз 4 суоле ки пешниҳод шуд ба 2 суолӣ посухи дуруст гуфтанд, бинобар ҳамин ҳам ҳисоб мусовӣ 1/1 дар ин шарт 1/1, вале аз натиҷаи 2 шарт ва боз ҳам 2/1. ҳоло ҳам пешсаф ҳастед. ҳоло ин анҷом нест. дар пеш шарти севуми барнома аст ки он ном дорад панди бузургон. ман барои шумо панди бузургони на танҳо форсизабонон, балки аз саросари дунёро мехонам ва шумо бояд ин пандҳоро идома диҳед. албатта ман нисфашро мехонам, шумо нисфи дигарро идома медиҳед ба воситаи аксҳо. барои шумо 3 акс пешниҳод мешавад. 2 тоаш барои фиреб додани фикрҳои шумо ва якеаш ин ҷо дуруст аст ва шумо бояд ёбед ки кадомаш дуруст аст. бинобар ин гурӯҳи ҳушёрон гӯш мекунем. айши шоир дар чӣ аст? таваҷҷӯҳ. айши шоир дар чӣ аст? шам. поёмаш чӣ маънӣ дорад? духтарак хушҳол аст, зиндагиаш хушҳол аст. ман фикр мекунам шам.
наздиктар аст. барои чӣ наздик аст? барое ки он вақтҳо барқ набуд дар пеши шам навишта шабҳо мешиштанд дар пеши шам эҷод мекарданд. каме наздик рафтед ва нодуруст. рӯшноӣ аш шоир дар илҳом аст. илҳом дар куҷо аст? илҳом дар дил аст. дар қалби одам. дар қалб ҷо мегирад. вақте ки илҳом омад шоир менависад. ташаккур, нодуруст. аши шоир дар хуб ман поинги сурат дар хушҳолӣ дидед ки ду акс Не, не, нашуд ва не, ай, бевед. хушҳолӣ шумо ҳамон аксҳое ки интихоб кардед ин маънои онро надорад ки Дида. акс нодуруст буд идома додани шумо нодуруст буд шояд ҳамон аксҳое ки шумо гуфтед шояд дуруст аст вале шарҳатон нодуруст аст аши Бинобарин? шоир дар Хуб. дар дил аст. дар дил аст. барое ки сухан сидқан Гуфтем, оз дил. аз дил меборад дар дил аст. вақте ки дил кор мекунад илҳом мебиёд. агар ҳамин посух дуруст мебуд ман як имтиёз медодам ба гурӯҳи ҳушёр вале ин нодуруст аст Намедонی شما. ба шумо медонед шумо розӣ ҳастед ки ман як кӯмак кунам бале шумо гуфтед ки дар шамро интихоб кардед ба шумо ҳам ин як кӯмак мешавад шам воқеан ҳам дуруст аст дар рӯшноӣ интихоб кардед вале рӯшноӣ нест бояд дигаргуна шумо шарҳ диҳед дар чӣ аст қалам дар чӣ аст қалам ба шам чӣ назири не дорад не не بیا. хуб дар ҳамон рӯшноие ки дар торикӣ аллакай гуфтад рӯшноӣ гуфт ва хулас ба ҳамон шам чӣ рабт дорад ба шам торикӣ дар торикӣ بیا بیا. مرحمت بید. мо гап дорем оташ оташи оташи чӣ оташи шӯлаи умед اخوان. оташи оташ дар дар чӣ дил дар дил دل باشه، شاعر باشه، سوزیش باشه، قلم بشه، شعر بشه، تا سوزیش نباشه، شعر نوشته نمیشه. шумо оташ мегӯед намегӯед ба оташ чӣ наздикӣ дорад ин оташ сӯхтан аст ба ҷангу ҷанҷол ман меомадам ба назди шумо баҳс кардан دمیستان شعر میگو کی شاعر نه. دمیستان شعر میگو، الان اگه سوزیش نباشه، این شعر گفته نمیشه. марҳамат زندگی جانبازی از بحر نمردن بوده است. زین جهان بر آن جهان چیزی نبردن بوده است. هر چی دارد آدمی از مال اموال جهان در بهای زندگی از دست دادن بوده است. یک قدم. ана акнун гӯш кунед бо гузашти сину сол занон ба ороишот бештар майл пайдо мекунанд мардон бошанд ба чӣ марҳамат ба аксҳо یک بار دیگه با تکرار کنید. бо гузашти сину сол занон бештар ба ороишот майл ниёз пайдо мекунанд мардон бошанд чӣ با استراحت. ба истироҳат ханда барои он ки ман медонистам ки ин ба касби шумо рабт дорад медонед زنبانو یک جهان تشکر زیاد بسیار شاد است. намеарзад گوش می‌کنید. میکنید حافظی شیرازی در یک زمان گفته بوده است حضور زندگی خواهی زیراهی راست مرحمت حضور زندگی خواهی زیراهی راست зироҳи рост چیکار کن гард зироҳи рост бирав не нарав набаро зироҳи рост خوب حضور زندگی خواهی زیراهی راست. حاضر ما گشتم شعر رو میدونم ببینید چرخ پس خواهید کک خواهید بید. چی магард бар қафо нарав برنگرد барнагар یعنی برای راست رفت бале بله نادرست ادامه شعر نه شما بگین مقصد که با یک برگه تکرار کنید. حضوری حضور زندگی خواهی зироҳи рост زیراهی راست شوخی کنید دکتر.
شوخی نکنید پاسخ رو گویید. برنامه فراغتی چیه که پاسخ هم میکنیم حضور زندگی خواهی زیرا راز بیرون شد. با فکرم پاسخ هم تو بر اومد ولی درست بر اومد. زیرا راز بیرون شو. نه خرسه که دیگه برو دوامش رو میدونید چگونه است؟ راستی گپ من در دوام همینقدر کاریم همین روز من تشویق میگم که احسن آفرین نمیدونید که هوشمند هستن؟ باور کنید تو همین جا اومدن اکو در سر یک موضوع قطعه وقتا تا همین جا ما صحبت کرد اومدیم مقابل یکدیگر گپ زدیم نه که این لحظه رو گپ نمیزنیم. آفرین تشکر. دوام همین شعر رو بعد میدونید که چی است؟ بعد برنامه‌اش بود گپ بزنیم. یعنی که نمیدونید. میدونم. توجه میکنیم به پند نوبتی. این حقیقتی اسکار ویلد گفته بوده است در یک زمان. نه دروغ این حقیقتی عکس اول این کتاب است. خوب عکس دوم عکس دوم نفرانی که با ما برای شما خندیده ایستادن و عکس سوم معلوم که فکر کرده ایستاده است. فکر کرده ایستادن. و از نظر شما دروغ این حقیقتی حقیقتی کی است؟ چون اینه که من میدونم دروغ این حقیقت شیرین است میگویم. شیرین است میگویم. شیرین است میگویم. لیکن در اینجا شیرینی رو من خوب شیرینی اینجا نیست. همین صورت دوم خوب شهر دادن دروغ این حقیقتی زفر تشریف نمیموند که زفر دیگه بیان فکر رو جمع کردیم. بولیده گردانیدنی تب است. شاید این از نظر شما درست است ولی از نظر اسکار این درست نیست. این پند اسکار نیست. میگوین که ولی جواب ندادیسته. این فقط چیزی میگه. من درست نگویم. فقط چیزی میگه. من در دوام گپ زفر گفتنیم که یعنی که دروغی مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز است. ولی با این عکس این دخالت ندارد. نه اینو برای همین هم پاسخ درست. من گپ زنم دوی با گپ میزنیم یک بگه شما گپ زنه دروغ شما همتون یک دسته هستید. یک دسته شما کمک میکنید زفر ده کوین اخی گپ زنه من هم شما گپ زنه چی میشه وقتی که کس ناز زفر میاد من الهام اومدم اصلا عاقبت دروغ چیه عاقبت دروغ دروغ این حقیقتی خیلی خوب چی وقتی که دروغ گفتی همین آدم سرگردان دروغ نگو مثل نباشه شاد خورم زندگی میکنه. اگر دروغ گفتی همین سرگردانی گران سر فکر اندیشت بسیار میگردی. من همین مردی که سرگردان هستم. این همین ببین سرگردانه اخی همین دروغگو یعنی من گشته اومدم که کردم درست است اینو درست است چون با همین عکس‌ها پیوست کرد حقیقت خنده حقیقت زندگی ممکن. دروغ این حقیقتی تخیلات است فکری هست. نه اگه وقت نوبت فکر خیال است. تو فکر که نوبت اون کس با این هم نزدیکتر. زندگی خوب حقیقت زندگی نیست و من میرم همین جشنه یک 30 ثانیه میستم. اگر آدمی که کتاب بخونه اگر آدمی که مثلا میگه که همیشه در تعلیم چی باشه خواندن باشه هیچ وقت دروغ نمیگه. راست کتاب رو خط میزنیم چی باقی موند؟ آنم آدمی بیسواد باقی موند. شما از کجا میدونید که من همین آدم بیسواد است؟ شما از کجا این خلاصه از کجا برام سر قپیدم تا مقصد که چیکار کنم زندگی رو پیش برم. نه فکرش همینه چیکار کنم که زندگی رو پیش برم. وای فکر کرده استفاده است و بیچاره عصب شده همش کار کرده استفاده است. شروع داشته همین چیز فرموله ها هم هستن گرافیک ها هستن. شاید یگان علمی جوان است. روام از نظر شما گفتن به هر دو گروه چیزی کمک میکنن به هر دو دسته یک کمک میکنم. شما به همین اهمیت دهید که دروغ خودش از کجا پیدا میشود. دروغ رو گفتید که دروغگویان همون دروغگویان هم دروغ رو از کجا میگیرن؟ از بین دروغگویان ایوانی اوما خیلی بعد پشیمان میشوه ای دروغگوییش نه که از نوچه یک کلمه خوب گفتید در همین جا
аз байни ома ай байни мардум ома аз байни мардум аз дигарон аз дигарон аз дигарон пайдо мешавад масалан мо зиндагии ягон нафарро мебинем касбияташона ҳавас мекунем ҳасад мебарем дар пеши дигарон ҳам хел нақл мекунем ки ман ин хел кардам ҳол он ки вай корро шояд дигар кас карда буд бисёр душвор буд не ки мо ёфтем ман ҳамин воқеа аслӣ ҳасту зафар бародар аз байни мардум гуфтам ки ҳоле воқеа шуд ку ҳоле мо инҷа мебароем ку ин ба дигар ҳунарманду бо ба таври дигар нақл мекунам ман як ҷумлаи дигар инҷа истодагӣ ҳоле ҳамин ки мешавад заринабону ман гуфтам ки ай байни мардум инак тамошобинони азиз аз натиҷаи шарти севум низ гурӯҳи ташриф ғолиб хоҳиш мекунам ва шумо як қарсак бизане ки ҳамин рум болида багар як қарсак барои мошин талош карда истодан ана акнун шумо пешсаф ҳастед вале ин маънои онро надорад ки шумо ғолиб ҳастед чаро ки дар пеш як шарти дигари барнома аст ки ном дорад финал агар шумо дар шартҳои пешина бо ҷамъи посухҳои дуруст дар як шарт як имтиёз мегирифтед дар финал тамоман дигар аст феълан ки ҳисоб 3-1 аст метавонад ба кулли тағйир ёбад чаро ки шумо дар финал аз ҷамъи суолҳо як имтиёзӣ мегиред яъне дар ин шарт барои шумо аксҳо пешниҳод мешавад ва дар ин шарт чизе намерасад масалан агар акси акои бахтиёр бошад гӯянд чӣ намерасад ё тохӣ намерасад ё ташриф намерасад мегӯянд ва дар ин шарт албатта ҳозирҷавобӣ ба кор меравад ва ҳар садое ки баланд меояд ва ман мешунавам як имтиёзро мегирад шурӯъ мекунем چی نمیرسد؟ چی نمیرسد؟ زمین نمیرسد. بله. زمین نمیرسد. یک امتیاز ما. رفتیم. چی نمیرسد؟ خوب. قلعه خودی قلعه. دروازه. خودی همون. арка дарвозаи қалаи сор نادرست چی نمیرسد гумбаз در کجا گنبز дар намуҷа دو گنبز هست бо ҳаст яктаи дигар نیست بای якта ин чеку як дарошкаи дигар намерасад роҳрав нест хуб девор кадом девор девори аз тарафи дасти девори ғиштин девор ҳаст шумо фақат ба ҳамин аксе ки ҳаст чиро меғунҷонад ба ҳамон аҳамият якта тирезача ай тараф намераса аз куҷо намерасад як тирезача ай дадор ай тараф ин тараф надорад ман қабул медорам як тиреза не дар инҷо чанд тиреза аст ана шумо як тиреза гуфтед воқеан ҳам қабул хуб рафтем мӯй лаб намерасад хуб акси навбатӣ чӣ намерасад маркази маҷмаъ марказ маҷмаъаи намерасад хуб چی نمیرسد؟ Ну, оҳанои ҳардуятон як имтиёз рафтем акси навбатӣ мушак намерасад چی نمیرسد؟ رو چش نمیرسد من شمید دیدم نادرست؟ چی نمیرسد؟ نجاش سخ بود کن لینجا کش نه موی لب ندارد خیرسو خیرسو لب ندارد
خیرس مویلم ندارد. همین مشابه رو مولچه دو شوخی. در اینجا سبد اصل کنه. در اینجا اصل هست؟ نه چی نمیرسه؟ خب چی نمیرسد؟ تماشا نمیکردم. من تماشا نمیکنم. کچه هست. یک ناخونی دیگه خیرس. اشاره کرده ایستاده است بسته با یک ناخونش با یک دستش. یک قاشش نمیرسه. این از یک طرف عکس گرفته شده است. از یک طرف است. خوب. سب سمکه هست. به چی کم بودی؟ خوشو ماچ مدوید. چی کم بودی است؟ سمکش به نو خیلی محکم کنکش نیست. ولی بعد از بختیار گفتید. اینک از همه لحظه در انتظار لحظه که غالب معین می شود و اینک از نتیجه 4 شرطی که پیشنهاد شد گروه تشریف غالب با حساب 8-4 تبریک میکنیم. با فکرم که همین قدر صمیمانه تلاش کردید و همون لحظه فرا رسید. شما تحفه‌تان رو میبینید. سلام افزین. یک بار خواهش میکنم رقم رو بگید. تحفه بختیار و تشریف مرحمت. این تحفه از آن شما است. چون برنامه ما شرطهایش از عکس عبارت است. عکس ها از آن شما است. مرحمت. آمده بی‌ملال گیرید. فلش کارت میارید یا دیسک ما به شما میدهیم. ماشین و تراکتورتون اکای بختیار به حد همین شب و روز به خواجگی قشلاق به اون شخصی که خواجگی دخمه داره مرحمت با ما مراجعت کردن من رایگان تراکتور میتونم خدمت شما را کنم تو اینکه دسترخوان مردم پر از ناز و نعمت باشه. ولی این نهایت کار نیست. این نهایت کار نیست. بغیر از تحفه ما یک امتیاز دیگر داریم. ما شما رو که فعلا جام هوشمندان رقابت ها مبارزه ها رفته ایستاده است ما شما رو به دوره نهایی برنامه که برگزار می‌گردد سال 2050 دعوت میکنیم همچون غالبی همین برنامه با جام بهترین ها نصیب باشه تایم زود باشه دم بزن باشه اکو من با فکرم اون وقت با جای سفر بکنم خدا رو اومدن که من میام خداوند اخیر جا جنت باشه ما تری اشتراک ما تنش ما اشتراک خیلی زندگی هم یک وقتی شما که نباشین برابر ما هستیم کاکا حتما من میبیام اینو من نمیدم من دعوت شما قبول میکنم من میبیام همون سال 2050 خلاص که وا میخوریم این برنامه هوشمند بود تا هفته دیگر موفق باشید.